Mbukeli, nawe sikubuza ukuthi yini engenziwa uqinisekisa ukuthi akwenzeki futhi ukuthi umnyango wezemfundo wehluleke ukuthumela ukudla ekoleni. Waphendula kanje. Hayi msakati, indlovu kumele ukuthi yendiwe, kumele ukuthi tonke itikolo kube khona abantu labahamba ba-check-a simo sekuthi kudla etikolweni kuhamba kanjani. Msakazi, mina ngibona ukuthi akuvele kube no Minister of Food ekoleni. Kuzokwazi ukuthi ingaphindi yenzeke into enje ngoba njengoba ingane zethu ilamba nje zizofeyila. Akube no Minister of Food. Yeah, fanele bebhekisise lento yamathenda, le yamathenda angena uthola ukuthi asegcwele nje iKZN yonke amathenda kuhlomula nje umuntu abantu ababodwa. Ake beyibhekisise nawo leyo. Abahloli bezikolo fanele baqinisekise ukuthi ukudla kwabantwana kuyafika ezikolweni kungenziwa urhwaphilizo ngokutya kwabantwana. Abantwana banethemba ukuba bazawufumana ukutya esikolweni. Into nje enohulumeni phakathi mina ayihlaya ngempela, mina ayikho neyodwa into engiyithemba manje enohulumeni phakathi. Ukulunga kuyalunga, ungalunga akulungi. Ngiyabonga. Lembono ngeyababukeli ngakho ke SABC kanye nalolu phiko lwayo lezindaba zesiZulu angeke baphendula ngokukhononda okungase kuqubuke ngayo.